Imana jioni ya leo kubw'uyu mugoroba, kwa sababu ya siku hii kubw'uyu munsi ya kumwabudu Mungu, munsi yo guhimbaza Imana kupitia nyimbo. biciye mu ndirimbo. Maabudu mu ndirimbo yanapita mahali kwingi. kuramya guca mu buryo bwinshi. Uimbaji ku ndirimbo ni njia mojawapo ya nizira kuabudu, imwe mu bigaragaza lakini kuramya. kuna njia nyingine nyingi za kuabudu. Ariko hari izindi nzira nyinshi zo kuramya Imana. Sema amen. Amen. Nitazungumza kwa dakika chache Ndaza kuvuga mu minota mikeya kwa sababu jioni ni jioni ya nyimbo, kubera ko ni umugoroba w'indirimbo. na mimi ninapenda nyimbo sana. Nanje nkunda indirimbo cyane. Ninataka tupe nafasi nyimbo Kandi ndagira ngo tuze guhereza indirimbo ndio mwanya, tusikie Mungu anasema nini kupitia nyimbo. kugira ngo tuje kumva Imana iravuga iki biciye mu ndirimbo. Kwanza kabisa ninashukuru kwa mzazi wangu. Mbere ya byose ndaza gushimira umuvyeyi wanje, Mama huyu, umuvyeyi hariya. acha nimwomba simame, Reka musabe ahaguruke. na kijana. N'umusore. Hawa ni marafiki wetu, Aba ni inshuti zacu. wale wa kitambo mnamkumbuka, Abakera murabibuka. tulipokuwa huko juu kwa mabati, Igihe twariri haruguru mu mabati, alikuja akatusalimia. yaraje aradusuhuza. Yeye anaishi Marekani, Iwe atuye muri Amerika. na wakati tulipokuwa hapo tukijenga alitusaidia, Kandi mnakumbuka? igihe twubakaga hariya haruguru yigeze no kudufasha, murabyibuka. Alitupatia 10,000. Yaduhaye ibihumbi 10. Tukijenga hapa chini alitupatia 10,000. Igihe twaza twubaka hano yaduhaye kandi ibihumbi 10. Si ni rafiki mzuri? Si inshuti nziza? Na mimi nikijenga kwangu alinipatia 10,000. Naje igihe nauza nubaka inzu yanje yampaye ibihumbi 10. So ni mzazi, kuri ubwo ni umuvyeyi, ni rafiki, ni inshuti. na tulipokuwa hapa kanisani Igihe twari turi hano mu itorero walikuja, lakini hawakujua kanisani, wakaenda nyumbani. baje ntibashobotse bamenya hano ku rusengero, bahise baja mu rugo. Ndiyo maana na sisi tulirudi nyumbani. Niyo mpamvu natwe twahise dutaha tuja mu Sababu rugo. kawaida hatutoki hapa sana. Mu bisanzwe ku cyumweru ntabwo tuza tuva hano. Tulipofika tukasalimiana, Twageze mu rugo turaramukanya. baadaye akaniambia ni lazima tutakuja kwa hii ibada. Nyuma yabwo arambwira ngo ni byiza ko tujana nawe mu iteraniro. Kwa hivyo tunakukaribisha Kuri ubwo na Mungu akubariki. turakwiyegereje n'Imana iguha umugisha. Amen. Amen. Utaketi mama. Nitakuja kukupatia nafasi Uraza kidogo guhabwa umwanya wo kuza kuvuga. Ndaguha umwanya, hanyuma iminota mike ushima Imana. Bawicaye. Atakuja kumupeana nafasi baadaye aendelee kuketi. Bawicaye, wabicaye gato. Amen. Namshukuru ndugu Ngoma Ndashimira umuvandimwe Ngoma kwa sababu ya kutualika sisi sote kubwo kudutumira twebwe twese kwa ajili ya jioni hii ya kumtukuza Mungu. Uyu munsi wa none wo guhimbaza Imana. Amen. Amen. Acha tusome neno la Mungu. Ikadusome ijambo ry'Imana. Injili ya Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana, mlango wa 4 ibice 4 na mstari wa 23 n'umurongo waho wa 23. Biblia inasema hivi. Biblia iravuga ngo, lakini saa inakuja, noneho ndore igihe kiraje, nayo sasa ipo, kandi kirasohoye, ambayo mu gihe wamwabuduo abamuramya hasili, abamuramya mukuri, wamwabuduo halisi, abamuramya mu mwuka, wanamwabudu Baba, watamwabudu Baba katika roho na kweli. kandi nabazamuramya data mu mwuka, watamwabudu Baba kwa roho na kweli. bazamuramya mu mwuka no mukuri, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. kuko data yifuza abamuramya kabo. Hebu kama unaniona nifanye hivi kidogo. Nimba turi kumwe nawe zamura ukuboko. Maneno haya ni ya mama Msamaria na Yesu. Aya magambo nayo umuvyeyi w'Umusamariya kazi na Yesu. Kama mnavyokumbuka historia, kuko mwibuka amateka, Yesu alipatana na mama huyu katika kisima. Yesu yahuye n'uyu muvyeyi ku gisima, na walikuwa pande za Samaria, kandi bari hafi y'Isamaria. Yesu akaanza kumhubiri. Yesu atangira kubwiriza. Mama hakusikia, uyu muvyeyi ntiyigeze yumva, lakini kwa mambo mengi ambayo wameyazungumza, ariko mu kiganiro cyinshi bakoranye nawe, huyu mama alikuja kumuuliza Yesu swali. Uyu muvyeyi yaje kubaza Yesu kibazo. Akamuuliza, je, aramubaza ngo ese mbona nyinyi
nyinyi Waisraeli mnaabudu? ese mwebwe abayisiraheli ko muramya Na ninasikia mnaabudu Yerusalemu. kandi muramya muri Yerusalemu, Na sisi pande yetu ya Samaria, natwe i Samariya sisi tunamwabudu kwenye milima. twebwe tukamuramiriza ku misozi. Alafu swali langu ni, Noneho ikibazo canje ni je, iki? huyu Mungu Ese iyi Mana anapatikana kwa milima azaboneka ku misozi ama gusa anapatikana Yerusalemu peke cyangwa yake? aboneka ni Yerusalemu? Kwa sababu mimi nimechanganyikiwa. Kubera ko ngenda sana wachanganyikiwe, Nasikia wote wanamwabudu Mungu, numva bose baramya Imana, sijasikia mtu anaabudu shetani. sinumva umuntu uranya Satani. Lakini hawa wanaenda Yerusalemu Ariko aba baja i Yerusalemu na hawataki kusikia habari za milimani, bakeneye kumva amakuru yawe ku misozi, na hawa ambao wanaabudu milimani n'abantu baramya ku misozi hawataki kusikia habari ya Yerusalemu. bashaka kumva inkuru za Sasa Yerusalemu. mimi nauliza, Ese ngenda baza ngo huyu Yesu, ese uyu Yesu, huyu Mungu uyu Imana anapatikana wapi? iziboneka he? Sema amen. Amen. Yesu akamjibu, Yesu aramusubiza, saa imefika. igihe kirageze. Ni kweli watu waliabudu kwenye milima, Muzukuri abantu baramirije mu na ni misozi, kweli watu waliabudu Yerusalemu, muzukuri abantu baramirije i na ni kweli Yerusalemu, kila kundi ilifikiria ya kwamba ndiyo iko sawa. muzukuri buri groupe yumvisaga ko bameze neza, Lakini saa ariko igihe imefika, kirageze. na hiyo saa ambayo Kandi ninakwambia iyo saa mbangubwira ndiyo hii. niyo yiyi ngiyi. Wanaoabudu Baba Abamuramya umwami watamuabudu bazamuramya kwa roho umwuka na kweli. no mukuri. Haleluya, Haleluya. kwa sababu hawa Kubera ko abo ndiyo Baba anawataka. nibo Data ashaka. Oh, haleluya. Haleluya. Hata wa leo Hano n'uyu munsi Baba anatafuta watu Data wamwabudu. arashaka abamuramya. Kwa nini? Kubera iki? Kwa sababu makundi mengi ambayo Kubera ko yanamwabudu amagrupe menshi aramya Imana hawatumii hii formula ya Mungu. ntibakoresha iyi ngendo, Hawaabudu kwa roho na kweli. ntibakoresha mu kuri no mu mwuka. Wengine wamekuwa na mbinu zao Abandi bagize inyungu ambazo zabo wanaziingiza kwenye maabudu, bazinjiza mu buryo bwo kuramya, lakini Mungu ariko hajafurahia. Imana Na Yesu ntirabyishimira. akasema Yesu saa aravuga ngo imekuja. igihe In kirageze, fact ndiyo hii. Kwa Kwa sababu mimi nimekuja, kuko jewe naje nimebadilisha mambo. ngiye guhindura Oh, ibintu. haleluya. Haleluya. Watu hawataendelea kuabudu vile Abantu wanataka. bazakomeza kuramya muri ubu buryo. Ni lazima waabudu Ni kiroho, ngombwa baramya mu na mwuka, ni lazima waabudu kikweli. kandi ni ngombwa baramya mu kuri. Oh, haleluya. Amen. Ambia jirani, hata leo Bwira mugenzi wangu habe Mungu uyu munsi anatafuta wamwabudu kwa kweli Imana irashaka abamuramya mu kuri na kwa roho. no mu mwuka. Hey, kwa nini kwa roho? Kubera iki mu mwuka? Aliendelea akimwambia, Yakomeje ni kumubwira lazima Baba ni ngombwa ko Data aabudiwe aranywa kiroho, mu kwa mwuka, sababu kubera ko yeye mwenyewe. iwe wenyine Ni roho. mu mwuka. Oh, haleluya. Haleluya. Itakuwa vigumu sana Bizaba bigoye cyane kuchanganya roho kubesha umwuka, na mwili. gucanganya umwuka n'umubiri. Kubera iki? Abafarisayo Mnapojua Wafarisayo kitambo walikuwa wanangojea bari bategereje waone ni wapi watu wamekusanyika, barebe aho abantu bateraniye ili kugira ngo wakuje kuonesha watu baze kwiyerekana abantu kwamba wao wanaabudu. kuko bo bari kuramya. Ikifika masaa Igeze amasaha hawawaji kujificha, ntibashobora kwihisha, wanaenda kwenye watu wengi baje ahantu hari abantu benshi waonekane kugira kwamba ngo bagaragare ko wao ni watu wanaabudu nibo Mungu. n'abantu baramya Imana. Lakini Mungu akawatazama, Ariko Imana irabitegereza, akaangalia kwenye roho, yitegereza mu kwa mitima sababu yabo, yeye mwenyewe ni roho. kubera ko wenyine ni umwuka. Haleluya. Haleluya. Akatazama kwenye roho, Yitegereza mu mitima, akapata watu wanamwabudu kwa mwili, areba amenya abantu bamuramya mu mubiri, lakini kwa roho hawapo. ariko mu mwuka ntibarimo. Watu akili zao Abantu ubwenge bwabo wanatumia akili zao bakoresha ubwenge bwabo ili kugira ngo waabudu. baramye. Haleluya. Haleluya. Wanatumia mbinu zao Bakoresha inzira zabo ili kugira ngo waabudu, baramye, lakini inapoonekana ariko iyo ni bigaragaye kwamba hawafurahishe Mungu, ntibanezeza Imana, wanafurahisha watu. banezeza abantu. Lakini Yesu akasema Ariko Yesu aravuga ngo saa imefika. igihe kirageze. Oh, haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Mungu ni roho, Imana ni umwuka, na wale ambao wanataka kumfurahisha, n'abashaka kwinezeza acha maabudu yao reka kuramya kwabo ianze kwa roho, kutangirire mu mwuka. hata originality ya maabudu n'inkomoko y'ikuramya itoke kwabo kwenye mioyo, ibe ije mu mitima yabo, isitoke kwenye music, ntibibe gusa mu muziki, isitoke kwenye sauti, ntibibe gusa ku ijwi, isitoke kwenye melody, ntibibe gusa muri itoke melodi, kwa roho ibe mu yako. mitima yabo. Oh, haleluya. Haleluya. Saa imefika. Igihe kirageze. Ambia jirani saa imefika. Bwira mugenzi wangu isaha irageze, Mwambie na saa ndiyo hii. kandi igihe ni iki.
ambao Kristo anatafuta abo wamwabudu. Yesu Kristo ashaka kugira ngo bamuramye mu kuri. Na ni lazima wamwabudu kwa roho Ni ngombwa ngo bamuramye mu mwuka no mu kuri. Na tumesema kwa nini roho? Kandi twavuga iki kubera umwuka? Kwa sababu Mungu ni roho. Kubera ko Imana ni umwuka wera. Mungu anatazama kwenye roho. Imana itegeza mu mitima. Na kuabudu ndetse kuramya ni hiyo heshima icyo cyubahiro ambayo tunampa Mungu. icyo duhereza Imana. Hata heshima yako kwa Mungu ndetse n'icyubahiro cy'Imana isionekane kwa mdomo, ikigaragara gusa ku kanwa, hata ionekane kwa roho, ikigaragara no mu mutima. Haleluya, haleluya. Kwa sababu Mungu ni roho. Kubera ko Imana ni umwuka wera. Kwa nini roho? Kubera ko umwuka wera. Mwili, umubiri ukiabudu Mungu, iyo uramya Imana na kama haujaingia kwenye roho, kandi utarinjira mu mwuka, kuna mambo mengi mwili atakwambia ufanye. Hari ibintu byinshi umubiri ukubwira gukora. Na kwa sababu hakuna roho, kandi kubera ko nta mwuka ukurimo, itabidi utamsikiza mwili. Kubera ngombwa ko wemerera na yale mambo ambayo mwili atakwambia, nibyo umubiri ukubwira gukora, utayafanya, urabikora. Na mengi yao ndetse byinshi muri zo yamfurahishi Mungu, ntibizaba byabinezeza Imana. Kwa mfano, urugero, huwa tunaona watu wengi wakienda kuabudu, tureba abantu benshi baje kuramya. Haleluya, amen. Watoto wetu, abana bacu, sana sana watoto wetu wa kike, akenshi abana bacu b'abakobwa akienda kuabudu, yaje kuramya, mwingine unamwangalia, abandi baramwitegereza, unamwangalia, ukamwitegereza, unajiuliza, ukibaza, roho, umwuka ambaye ni Mungu anaenda kuabudu, Imana agiye kuramya, hataongea na yeye, ndaraganira nayo. Mbona haya mavazi, kubera iki iyi myambarire ambayo anayavaa yambaye, je, anakubaliana na roho? Ese yemeranye n'umwuka? Anajua anaenda kufanya nini? Amenye ko agiye gukora iki? Kama wewe mtu, nimba wowe umuntu bado unangangana, ukiawigora, haujakubalia roho, turemerera mwuka wera akuongoze, akuyobore, una shida, ufite kibazo. Kwa maneno mengine, mu yandi magambo, maabudu yako, kuramya kwawe sijui yatafika wapi, sinzi au kuri bugere, kwa sababu unangangana na roho. Kubera ko kurarwana n'umwuka, roho na kuelekeza, umwuka karakuyobora, achana na hiki na ukavangwa rekana, achana na ile, rekana nibi. Unaenda kwenye kanisa, nono ukaja mwitorero, ni kwenye watu, ni imbere y'abantu, watu ukenengwa abantu bado wanangangana, babanze barebe, na viongozi ndetse n'abashumba. Kiongozi anamwambia kiongozi wao wa ushumba wakakubwira ngo, ama kiongozi wa kwaya cyangwa se umuyobozi wa korera akakubwira ngo, umeharibu hapa, deka kuraharibisha ibintu, wewe rudi hapo nyuma, subira inyuma. Kwa sababu ya nini? Kubera iki? Hiyo mavazi yako, imyambarire yawe yatuhaibisha, kinadukoze soni. So unajiuliza, ukibaza, hii mavazi esu imyambaro ambayo inahaibisha hawa, hayikoze soni bano, kwa Mungu kunaenda namna gani? Kwa maana bimeze gute? So huyo uwo anaabudu kararamya, lakini si kwa roho, ariko si mu mwuka, kwa sababu angekuwa kwa roho, akienda kwa mu mwuka, angekubalia roho, yari twemerera mwuka, amuruhusu kugira ngo umuyobore na amusikize, kandi amwumve. Kama tunataka kuwa wale ambao niba dukeneye kuba abantu b'abaramyi, waabudu ambaye Mungu anataka, abaramyi Imana ishaka, sikiza roho, tegera icyo mwuka kubwira, sikiza roho vile anakuelekeza, tegera icyo mwuka kubwira ngo gukore, na umuheshimu, kandi umwubahe. Ukimheshimu, niba mwubaha, utamwabudu, uraramya, watu watasikia, abantu barabyumva, na Mungu atapokea sifa, kandi Imana irabyumva. Lakini kama bado, ariko nimba sisi ni wale ambao twebwe abo bado tunangangana, duhaye tureba, kusikiza viongozi, kumva abashumba, kwa nini huyu anasema hivi, kubera ko yavuga gutya, kwani yingu mavazi yangu iko na shida gani? Imyambarire yanjye ifite ikibazo. Kaa kwanza, baza wicare, okoka kwanza, wanza ukizwe, ruhusu Bwana Yesu moyoni mwako, wemerere Imana yinjire, acha roho afanye kazi kwa moyo wako, mwuka wera akore imirimo mu mutima wawe, atakuelekeza, akuyobore. Saa imefika, igihe kirageze, na hiyo saa ndiyo hii. Kandi ico gihe niki? Kwa nini Yesu alisema na saa hiyo ndiyo hii? Kubera ko Yesu yavuga ngo igihe ni kwa sababu tayari yeye amekuja, kubera ko uyu wa kera yari yaje. Amen. Amen. Roho huyo aliposha kukuja baada ya Yesu, yari yamaze kuza mbere ya Yesu, ni lazima saa imefika. Ni ngombwa ko igihe kiba kigeze, wanaomwabudu Mungu, abamuramya Imana watamwabudu basamuramya kwa roho, mu mwuka, kwa kweli, no mukuri. Na kweli ni nini? Yesu kuri niki? Naenda kumalizia ya mwisho hiyo. Gusoza. Haleluya. Amen. Ukishatoka kwa roho, uvuye mukuri mu mwuka, enda kwa neno, genda mu ijambo. Kwa nini akasema kweli? Kubera iki yavuze ngo mukuri? Kweli ni neno, ukuri ni ijambo, na neno ni Kristo. Ijambo ni Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alisema, kubera ko Yesu yaravuze ngo mimi ndimi njia, njyewe nije nzira, aendaye kwa Baba uje kwa Data bila kupitia mimi, udaciye muri je. Huyo sijui anaenda wapi, wasinzi ya waya, lakini yule anaenda kwa Baba alikuja kwa Data atanipitia mimi.
aracamurije. Na Biblia inasema Na Biblia inavuga ngo katika Injili ya Yohana mu butumwa bwiza bwa mlango Yohana wa kwanza mstari wa kwanza, igice cya mbere n'umurongo wa mbere, hapo mbeleni, aho kera, hapo mwanzo mbere na mbere kulikuweko na neno, hariho jambo, na neno huyo kandi uwo jambo alikuwa na Mungu, yari Imana, na neno huyo kandi uwo jambo alikuwa Mungu, yari Imana. na chochote ambacho kimefanyika, icyaremwe cyose, hakuna chochote kimefanyika icyaremwe kitaremwe nawe, na huyo neno kandi uwo jambo ni Kristo, ni Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Maabudu kando ya Kristo, kuramya bitarimo Yesu Kristo, hakuna maabudu. uko si ukuramya, Ni kazi yako, iyo ni imirimo yawe, ni mambo unafanya, izo ni ibyawe ni wikorera, mambo unakarabati, izo ni ibyawe uhimba, hayafiki kwa Mungu. izo ntibigera ku Mana. Duniani hii Hano mu isi kuna watu wengi hari abantu benshi wanamwabudu Mungu, baramya Imana, lakini si kwa kweli, ariko bitari mu kuri, kwa sababu kubera ko hawapitie Kristo. ntibaca muri Yesu Kristo. Kwa mfano, urugero, Waislamu abayisilamu wanaabudu Allah, baramya Allah, na Allah kandi Allah ni Mungu, ni Imana, Mungu wa Israeli, ni Imana ya Israeli, Mungu wa kweli, ni Imana y'ukuri, lakini ariko hawataki kusikia habari za ntibashaka neno, kumva amakuru y'ijambo, hawataki kusikia neno za ukweli, ntibashaka kumva amakuru hawataki y'ukuri, kusikia habari za Kristo. ntibashaka kumva amakuru ya Yesu Kristo. Hiyo ni maabudu, Uko no kuramya, lakini si maabudu ya kweli. ariko si ukuramya kukuri. Kwao Iwabo Baba se bado anatafuta, aracyari ko ashaka, anatafuta barashaka wale ambao watamwabudu babandi kwa bazamura roho na kweli, mu mwuka no mu kuri, lakini watu hawaelewi. ariko abantu ntibabyumva. Kwa Wahindi Abahindi kuna grupe kubwa ya Wahindi, hari uruhame rw'abantu benshi, watu kikundi cha watu wengi hari groupe y'abantu benshi cyane ambao wanamwabudu Mungu baramya na Mungu wa kweli, kandi Imana y'ukuri, Mungu wetu wa mbinguni, Imana yacu yo mu ijuru, lakini ariko si kwa roho, si mu mwuka, na si kwa kweli. kandi si no mu So kuri. hao ndio Yesu alikuwa anasema, Abo nibo Yesu kwa sababu yavugaga. wakati huo kwa Israeli walikuwa wengi, Abo ngabo bicoke muri Israeli bari benshi, walikuwa wengi wanamwabudu Mungu, baramyaga Imana, lakini si kwa roho na kweli. ariko si byari mu mwuka no mu kuri. Hata kwa Wachina Ndetse no mu kuna Bashinwa wengine hari abandi benshi wanaamini Mungu bizera na Imana wanamwabudu kandi bayiramya saa kwa saa, isaha ku yindi, lakini ariko si kwa roho si mu na mwuka si kwa kweli. si no mu kuri. Lakini Baba Ariko data bado anatafuta. aracyari ko ashakisha. Ambia jirani, Baba anatafuta Bwira abakwegereye ngo Baba Yesu anatafuta. ashakisha wale ambao watamwabudu abamuramya kwa roho mu kuri na kweli. no mu mwuka. Kweli Ukuri ni neno, ni ijambo, hata maabudu yetu ndetse kuramya kwacu yaelekeze kwa neno, kwerekere mu ijambo, hata maombi yetu ndetse amasengesho yagonge yacu kwenye neno, abe akora ku hata ijambo, matumaini yetu ndetse kwizera yawe kwacu kwenye neno. kube kuri mu ijambo. Kando na neno Inyuma y'ijambo hakuna kuabudu. nta kuramya kurimo. Saa imekuja Igihe kirageze na saa imefika. kandi kirasohoye. Wapendwa, Abavandimwe, watoto wetu, abana bacu, mwabudu Mungu muramye Imana, lakini ariko kwa roho mu mwuka na kwa kweli. no mu kuri. Mkifanya hivyo, Nimubikora Baba bityo, atawakubalia Imana na izabemera atawapenda kandi na izabakunda atawainua. kandi azabazamura. Bwana wainue Imana na ibazamure watende mema. kandi abagirire neza. Pokea neno la Mungu.